Tribunal Constitucional Pleno Huñunakuyta tawa kutiña internet nintakama hispirachin. Hinaspanmi pichkachunka suktayuq constitucional mañakuykunata votanallapaq ñasajirun. Isqun horas kimsachunka minutos niyuq achikyay pacham hallarirqurqa habeas corpus mañakuywan. Kaytam mañarukurqa Fernando Ceballos González, Corte Superior Justicia Wasipa, Carcelpi wichqasqa runakuna hatipaq Primera Sala Penal wasi ukupa contrampi, hinallataq Corte Suprema Justicia Wasipa, Sala Penal Permanente wasin ukupa contrampi. Tumpaqkunapa hinallataq tumpasqakunapa abogadunkunam rimariykurqaku. Hinaspapas Ceballos González rimaskantawan uyariykunku telefonontakama. Magistradokunan votanallapaq ñasajirunku kimsa chunka suktayuq amparo mañakuykunata, hinallataq iskay chunka habeas corpus mañakuykunata. Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huaura, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, San Martín, Selva Central, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, hinallataq Ucayali llaqtakunamanta apachisqakunata.